Amasan si YouTube channel na veho zo se na bonon se bay tunya hin holim video hile tu laita igam wadinga hang dong hang santa le say mo nei lo who dares ti khada lam kai tu bangai neu hin hamahi advocate pu Seilenmang Haokip ama to Gamsung din mun le tu lai adinga he Gamsung a boy na za chom chom ho hung ki discuss diu hin tin ki pau me mang na phat manuta nin pen ki pau me mon keng ka ki pa adang dangi pan masangin na nang le nang alkhat introduction tidam na self introduce hung ki bolo ke kamin hi na sei ba cha Seilenmang hin chele to hi Delhi High Court hi panel ka hin Delhi High Court ka to hin ti tu awang hin langa ka ma hin lam ka ma hi chele ko hula hi information secretary ka to cookie organization for human rights amo mga tulay ta igamadi nga young and promising advocate ha jong na hin na itilang ihung lut masangin nang ma education background halkhat mi na in het hin ding na hoilai hu hon hiya lekha hoilai la na simham aban le iti dana lo lang na hin zil kham ti ho brief de win hin seo class 10 hi mang olive kangwaya kani sim kani chei hiya kangwaya kani uma kangwai chi tolbung kangwai lang khona abana hi 11 12 hi Don Bosco higher secondary chi lamka ka bola chuzawa chu BA ka bol Sri Aurobindo College Delhi University azo chu master hi rural development ka bola azo kid chu by accident newa pat chu litigation chu kathanum tho ai wanga chu family financial constraint ja chu ithanuk phat na chani ki chi thailo ai chi ja chu ma kahung pi thin zawa chu in sung mi te jong neu khat ani hai nem dom ta aban le jong ichanga neu newa hung ki din thei phat chu lo ka sim ki na hin chi chu hi ai le BAIP subject na la ham honors general ti ho ip hoi chi pen na la ham honor silo nang ho alui langa hi ipia tiu ham khe lo athil chu tam khana manova ki ho stage awang chu programming ki ti khadum cho Delhi University ayo cha chu honor paper khat bo ki choi lo ke chun ka choi chu economics chu paper 1 ani na chu political science chite ni chu ka choi ki ophala hi le general na kiti ding na general kiti abana adang akhad khuile major kiti ham major oblique honors kiti na ale lo lang na hin bol hi ipilang side na lo ipilang side ipilang deu specialized nong hi ham or lo ajong general mama nong hi ham lo chu Delhi University ka bol hi Delhi University chu ke ka senior ho ti dia loi le pai bonga ingam sung ho chu atam zo hin criminal to civil ai tamin tin na ke ka thanuk na mong chei le environmental law hi ka thanom hi ai wanga chu chilanga hi ipam athim kani ki expose lo athim ho ko ma aji chu mi ka ho jang le kamu be se hin tin ai chi ja chu civil to criminal lang hi ka ha khoi tu chana he nang ma profession lang le adang boy na dang ho hi all in hung ki discuss itin na tu hin tu lai ta dinga burning mama le igamle namin song ibui pi mamau nang ma jong na status la dunga ni hin talang in press release on hin bolvin na tu lai ta PDS an chang imphal black market na akizo e ti thu hi mi pite heading le koi ki involve ham ti hi clear ta in detail ta in hin seo National Food Security chule consumer affair ahi ama ho hin en chang hi 2500 quintal hi per mana if I'm not mistaken tichu allocation na bola hin I hodinga hi ai wanga adia district dang chu ka hepuin lam ka sunga hi I ho district nga hung lut hi 1500 ahin 1500 ai cha hi aki hop dan mong jong hi
mi khana hi par he da hi 5 kg per mana chang dinga hin ai wanga hi athang pia hi 5 kg per family per family a hi 1 mana chang ji in ka research ka bol do ovin ka loi ho to hin ai che pa hi I ho ko ma lam ka sunga ong thung hi 1500 a hi gu hi lawa ami pi ko ma ga chandan jong hi ania hi di lawa hin fair low just lawa hin ani na chu OMS a hi open market sales scheme a hi 2000 quinter hi an chang hi IDP ho internally displaced hodinga particularly for them allocation hunga hin ai cho hi changkit lo cho khat cha chang lo lam ka sungyang thung lo hin ei ho leader ho mit mo hi di point lam ka sung hung lut lo hin ai chi hi aki khola le hin contractor hi mail hingan chule safe and PD CF and PD hi consumer affairs and food department ho hi officer ho to hin am ho nexus hi akimudo in am ho hin velia black market a zo he ti chu kimudo a chi a hi ei te hi thil development scheme ho government scheme ho hi ki ha aware be se lo chia chu phat so ta research ki bola hong kimudo ja chu expose hong ki bole tu nia press conference a na hichi PDS na public distribution system an chang tu ki sei hi tu masangin na so bipa mai kalam ja thangin jong press release on a bolin media chan ge expose in bolin aman expose in bol chui le lamka an changa ki hom po ya ti hin na nangin to anan sei hui le e ki hom ne bigger ki hom chu ilo ka ti chu ki hom chu ki homa ai wanga mm achang di nga lom hon achan di nga lom zat chang lo na tun jong na enjoy jong na hin seitan 5 kg per head hiding hu 5 kg per family ong hi le chun an chang chu ki hla sam ma ding hin na family khana hi mi nga mi som pha jong kiu ma hin ale mi som la mi khanin kg nga thakana kg nga hiding hu mi somin family khanin kg nga hung hi le a hi lo aum lo to bang hung hi tan na to ai chi to na hin expose choi le phai langa big shots na big players so hin hi cho hi EPT controller EPT ki bole hita hung che hoi dinga na gelam Amy hona handle ngai lam ka sung chu Amy in responsibility la ngai tua lam za thangin na sei ho chu neu cha bu che ka ti azwa I ho la jong chu ate ka bonga chu agent ho hin 5 kg per head a bol diu chu a bol lo pau yang chu hi ya ai wanga alam ka sung mo mo ngai a hunding dollar hung lo pa chu ke chun main concern ka giala na ei mi te in responsibility ala contract ho hi lam ka sunga hi bol thei le wang chun it will help hichi an chang lang thu hin sei tiang le a sensitive in aban le a quiz how ta au min na aje chu boy hung ki pat masangin jong nan het khami the hin lamka FCI na FCI go down apana gari izar ham khana phailanga da ki podo wang phanum tain lamkai te CSO ho ana chinguvin ana kha tanuvin na hito bang expose ana ki bol thein igama ne le cha ho hi ahung lung ding ho kha akha masanu akha lo akha zo lo ho aval ho ti ding ham a het lo wa ahung lut sun jong anung la ki nu ti khali no min na he chi hi tu hin popular government hong ki form to ki thonin deputy CM chan ge hin chang ta win am ho hin control zo dinga na gelam yo hi ipan khom le chu a hi mo hi ma chaum hi a politics yan lang hi tabang malpractice ho hi jong le corrective measure la na dinga hi to a ka sei bonga hi ke jong chu risk kala cho it's very risky aji chu hi chita bang hi big scheme hi tan tin na neu cha ho hi lo hin tin ai wanga hi I ho I buinau hi anui langa neu cha petty issues ai lo le peanut swa
bait hi jiu ta cho ikipal jiu ta cho ai Mm. ti ja hi a bigger goal objective pa hi ipam compromise ki bol kha jintin to ajang hoita panila uwa iki thu tu uwa le chi choi correction bol mo hello pia Tuan in say so amy te tam zo English bawa ki say to banga penny wise and pound fool anaki hizin na exactly neo cha cha ho a iki heu ki howa abul langa lien ho 1,000 in terms of thousands quintal ho ki he phalo ti khani no min ale tu hinna nang profession to ki sai aban cha in hung ki ho limitin tua lamka practice nahi ta na lamka litigation to ki sai ipidin muna na muam very competitive chujan purjang kei cho Delhi ka chi ke di chala I don't know how long I'm going to stay here ai wanga cho lam ka jong tu a hi case izat ham kha chu kan kab handle a ai wanga competition thau chu as compared to other districts in the state competition thau ti chu iti dan ham a mi tam case te tam ran he them lo din a case tam aban le advocate ho jong ipam amaho knowledge sai lo le amaho caliber ti de ham caliber ta mi chula chi pa cho competition sa ale na nang mudanin na jong case phabeb na tu in na lo ho mm na ho sar ka la jong mi tam ta toi ta na ki ho lim jing diu hin na mm e ho district lam ka hi na itobang case ho hi tam bena na muam marital issue tama abana hi money shoot ti chu action y comma sumanila lepi talo ti chu money shoot ki tia chiang tama aban le ndps case yang ndps ti le narcotics drugs lang hi mainly money shoot and family case wang hi atam thoe family dispute hi ale hi chite ni hi tu lai ta ne karen ni su jap jong hin na mm ha details bin mi pi te na head na diwin a phat chom pi diwin discuss bol hitin ama sa pen in family dispute na mm family dispute na hi nangin namu dolin nang nan handle hole na loy na pai nang ma sar ka laki handle kha ho na he cha mm hin government service ho tamam ai lo wa le na to na nei lo ho jong ve ve ham chiwang chu data chu kin nei sam lo a experience dung ju ya wang chu tu lai hi chi christian values spiritual leader ho to neu khat am ho in ha het jamin tin i pathin ho hi moral langa hi neu khat down jam ham ai lo le population hi tam jam ham marriage couple ka hi relation ho hi abui tam ta chu tu la hina masanga chu mi ki khan khat jang chu nu pa khat ki khana le serious ta ki la ya tu la hi it has become like common practice ki chen jo westernized western westernized westernized ale mang chi na to nang in no hon handle ho kitile ko da hung ho hi ke head danin as far as I know na ke ma head chanin government aziham azipaham na azinuham azipaham government service heading ai lawa le property izan ham khat nei diu khuti lawa le ta khu ki chai jeng di hin na aje chu mon cha chu na um nang in na het nom hi ipam elite class ho tamam na ti ya na helawong ilo elite class elite class ho tamam ka ti lo win na mm ko na hung ki he thei khat chu a em khat de he ka ti na he aje chu aji kani le ho ki ti le na a sela not ka sei lo wa necessarily not necessarily aji chu eh, property na sei chu alimony hiya ai chi zaw lo wa yang hi neu khat legal langa aware jam hoti di chu ate ka bonga chu property ki chu khal dei khal ji hi lawa chu a ki khan hi ko da divorce decree ade mi tam he cho chi hin dei thei ho chu atam zo hi legal langa well informed jam hiu chu ale acha ki chu ti ho khu tam thawai ki khena acha ki chu divorce ki bola ei ho hin acha ti ho hi abui pi tam be se lo pi chame a pasal in jong a pasal te langa hi kimo pi jing in tin na
anu mai ho hin angai the wangwa acha lang ho hi aha claim nom lo pia claim jang chum thona chai wanga chu aha claim ji lo pasal te chu changje wa mutual divorce tam chi ho lang ai ki khan nom ko da divorce decree ki la nom cho ta bang chu tam ji ale na legal aspect na mm he chi numei khan le pasal khat ki chenga hung ki khen te ngule emite che na thang pia hi acha chu ajipa hi jeng chula kiti khat au min na but in the eyes of law hi khuti khel khel lo ding hin na khuti itlana khala numei den power ne ya chi acha teo ki chu diu hitale na legal aspect hi koi ni pi koi achan theya ipi ha chi din mun hi halkhat hin highlight tim litigation a law a he a ho gel to hin almost the opposite of common perception people's perception e ho chen pasal te changjing dinga ki gel chi hi kilebung butun di cha chu the law like is very much favoring the women side aji chu aman agial hi law in a concern pen hi cha hi numei langa hi au male emotionally ipiam alung mung zoe atia pasal hi ha ta san lo zo cho but also another factor yang chu tamatam uma factor poi mo ta khat ki chu financial condition a he ku hi stable zo ham a stable pension sin le phan te ti yang chu considerable ki na anu mai nu bong chu anu mai nu koma sa nom le yang le ima cha nei lo hi a acha chu education ai lo wa le a welfare ding ho abui pi zo lo ding a le jang chun a pasal langa jang chum thawa a hin cha yang chu thil khat hum ki cho a pasal hi lo ne hi a le maintenance hi hasia 7,000 ke poi 20,000 ke poi hasia 50,000 ke poi a thot ding anu le cha chu khom sa ding ama ni chu kisin sa ding chu zo le anu mai nu a pasal pa chon a cha cha mu no ma le once in a week ti ho vela khu aki mu tu na thei di jong pass a ball ji ana order ai wanga chu very much favoring the women a cha to nu mai khom na di hi abe ya be ale na ho hin sumna ha ne ji da no mi ko na chi no mai wanga sum le pai di nei zo lo wa thing noi te ko ma ga chi ji ni chi pi ha na ngai dan sum genuine ta sum nei lawa au ma ko chi no ma le insulta so nang to ko bang ma chu ka nang than nam nang na bol pi di na azo le mi nan sol tam wal tai nan mo ti lo de ale itin nang ma gel dan in na tu la hi hal khat ol dom hi tam zong ka ti na hin la aka ka la le aum zap zap zin hi chi thing noi te ko mai ki he ziu hi ipi ngai dan na niam I chana phachu mana muam ai lawa le just direct one set up call ki pi na to banga na gelam chi adi lo chi hi na ai wanga chu tradition ta banga hi thil hi ahung pha le hin overnight da ipam revamp ball hi thil be jong hi di hi ai wanga chu slowly tu langa hi people started becoming more and more educated hung ching jap tawin tin mi pi ki ching jap tan tin ei ni puma to a hi ko lang zo a hi mi hung ha kamu chu ko langa hung ka ti chu a thing no ya ho hu thing no ho thu hen na hin na thu tan na hi ko na challenge ki bol thei dem a bol nga maum dem challenge thei ko da cho ta bang chu challenge mo na ma cham lo pi chu tam tu chana hi hi to bang incident chu ke poi wanga challenge mo na dium lo pia court ho chu judiciary chu supreme chala no other be it custom or be it any organization ama ho chunga chu judiciary judiciary ale na hi cha hi tia hi na mang numei khale pasal khat hung ki khen dai na kida man ti khat hi I society sung wa free fall na van lian lai a hung khila to bang in I bolwin abang bang kida tieng le lak som thuma kida zong au min na hi chi hi judicial point of view a hi I piti dola bol thei ham challenge ki bol thei dem I hawa hi
chi 10 lakhs 15 lakhs lang ki dam man jang jang mi thawai cho wang hi di be se lo de dan cha dan dung zu ya hina What is the way out? we out to code a divorce decree filing code in a phat sa chu cha ne ya acha te education ding chu apasal pa in lo ne hi ale anu mai nu to chu na cha te cho khom sa maintenance fee thasi a pi le ai ji chu parmana chu 10,000 ke poi 20,000 ke poi whatever the court decide ai ji chu api ding hi ya ai wanga I ho ai hi chi thil khat cho tu lai nu mai feminist mi abang khat hin ipiha feminism thu ahung ha sa ya hi e thil khat kamu to khat cho criminal law a hi instant I hon I tanda no hi instant justice am wanga hi ipiha abang a complicated be say in ti nidang la say it involve moral as well religion lang What yan of ni be ka saying to say more saudi deeply ma? saudi ka say nom lo hi lo sawa saudi Okay. Ai le tu hin na mm numay khale pasal khare ki chiang tai chanei nai lo. mm Pasal pa in instance first instance a hin a pasal pa na to na nei government employees ti tawte anu mai nu na to na nei lo na ale mm hung ki khen taw hung ki khen cho nu mai lang te hin laksom lenga laksom ni an hung da diu ti ta hen lang ile a pasal pa ko ma chun EPP option umam sum kho jajat khanei boy ka bol zo boy ko da ki mute ti vela sei di le na what is the option here? chi chu cho ka ate ka bonga chu a pasal pa dinga chu parmana izat ham kha 25 ham 50,000 ham kha parmana pi yang le chun acha ti 10 years a thin to ka cha Hello pi cha ding cho nai lo to kan do pen chu cha ni nai lo di ki chiang ta na dan thenga ki chiang ta legally married hita after 1-2 years ka he poi cha ni nai lo ding azipa chu law nei ding na to na nei ding government employees ding nu mai nu si ma cha nei lo ding ai wa hong ki khen phat wa hi through thing noi code EPP code ka he poi lak som ni ton hong da di hong ki ti di anu pasal pa chu nom lo di chi ka sei cho at to some extent I am for the customary law aji chu chi customary law chu a pasal pa dinga chu lak somi ti le chun di chu di lo ai wanga chu atam he wanga chu anu mai nu chu maintenance na pi ding na property jang chu iza nam khat claimable thei cho ai china dinga chu 10 lakhs na pi ale ate ka bonga chu alimony ahung claim di cho property yang a claim thei cho nu mai chon azida hizida chu nang mina zo sina ki hopia le chun 10 lakhs sanga tam zo na chan mai thei chang di cho chang thei cho da na cho code in favorable ale ai ti ya chu 10 lakhs a divorce na ki chai thei yang le well and good ai wanga cho di lo hi cho code a chial abang very complicated cho ateka bonga cho instant dang khana cho pasal pa yang imacha ne yang hilo property yang imacha yang ne yang hilo 15 lakhs 20 lakhs a daman ki thum chu cho tabang cho pasal pa cho ko ra chia le ama tung zo ki cho aba le adang khat ki da cho e e it to tabang chi instance tampi um in tin na it is da cho depending on the person and his background not to ale know male take legal advice how to do nang case to for case by For case more information, GPay this number ti ko hong ide gpay na. this number Ale mang chi na hitia mi ki da tiang le na. Elimonia du da thongum tiang le. Ipizia ki khen ham ti hi ko ni na khol ji thawam. Aji chu young numei to ki su lo consider du da numei nu hindan ki su lo zia du da ai lo le. Pasal pa hindan ki su lo zia du da na mi hang pi vet dinga zong adjustable hi thei mo ta lo ti hovel hona. Ito dong ko conditions apply thawam. conditions applied chiji da cho a complicated ekati cha nang plain ta na do wanga chu te ka bonga chu anu mai nu bang chu ibham midang to che khom jinga hi banga le chen na ai lo le b3 bolai piam kha ai le chen it can be totally different scenario just outcome yang chum be ding
sita banga chu condition like factor tampium condition circumstances wa thil jo chun apu hi chu a reason thing ale tu hin more interesting thanop che le tu lai ding very relevant money suit na ti huna ei langa hin Christian hina vin hin la I pipiham bol thei bol mo cheng pakai na khongai ta din ki hong ki bol phon winge ti khanin na ichi pin thang piu khanomin chi kan se na pen chui le sum percent a ki homo khona sum percent a ki hom hi danin het pi ham aphal pi ham ti khu overview khan hin seo RBI fixed rate teilawa hi illegal hi ana interest rate hi ai wanga hi hola hi thang jing I chala ai so mi khanin mi khat ko ma sum sang som di sang som nga lakhat lang ni ke poi ala tai agreement azita ve na on a stamp paper non judicial stamp paper azivin thakhana lam ka hi thang pia kan het ki lowai le 10% ti ho zo min na 5% to 5% to le starting so pi ki ka ki lung si ro 5% a ki pg vin adang hi asumpi atam chana a interest hal khat nem je hin 5% noi wang chu mo lo hin na are hi to bang ho hi ahung ki pe lo tiengule ahung default tiengule abang khat de din compound interest sa jiven o compound interest su pham de le eche viewers one an hen na divin compound interest ti chu mi khat ko ma lak som na la amet thakhana lak khat bang hitale ai lo sang som bang hitale eche thakhana sang som ko na pi lo wa hi le a next month tieng le hi china pi lo sang som zongin in zong amet anei ki di 10% na chi conflicting point khat cho aji chu 100% hi jong le nang in kanu meta soina kaya le chun nang agreement hi ki chu nang consent na koima coercive lo nang force a koima na bol lo nang in agreement na ga ki sign khat chu valid ve ki hi cho ai wanga chu on the other hand RBI fixed rate te lo wa hi khat thelo cho 10% jang hi kiti za hai cho ai wanga daily interest ayang person ayang mi allow cho daily mi si a interest daily e ho ki vai pu dan hina kyang lam ka so ta zo wa ka hin tin ka lung dong tho cho ke ni do le ke jam ka confuse kha di cho America te economics min thangta Adam Smith in le khabu khat anazina free to choose kiti hi ana sim khon he dewin ai le to kan do na hina mang salaried person athang pin ke mu dolin se pai sunga zong cho hi tam ta kana ki tu pin na kana ki mai tu pin aji chu mi khat ko ma lagni lak thum gabat la lagli la nga gabat la 5% a soyen kaya alei si 5% a hin kai chu asa ki ti na witness dinga hi ATM card hin piu thang ki chai tiang la khat te chun ATM card na pana amet ding lak nga sumpi hi ta le lak nga interest 5% chu thlasia ding ala do diu ale aga thum tiang le ga tau je na ga thu mu cho na ga tau tho hil wa ga tau wa khatin hin pe ta le thakhat thani hung hi tiang le apoi mo long he phalo na apoi mo lai ta wa boidan he phatalo wa sumhi za interest a ki pi chu ti a hin po na tiang le ipian bol ta wa ase pai sunga salary account hin hel loi na ATM tha apply bola chi asa khia koi ATM card chu ki block loi ti hovelo min hi cho heken jong izan ham khat chu kana solve in na aban a boy de set khat chu le ase pai kila sum kila sa ti ho chan ge jong an min ke chu just very small example se pai sunga ho bo kan sei hin na apula hi tam ma din hi chi hi athang pia nang muda na ito banga adjustment ziam any transaction a safe pen to case a chi lo de case a koi ma cha sum pi that is the safest transaction adang cc chu UPI ham transaction chum chuma o ma le screenshot yang ai lo le chi chu record hin tin adang sia hi bol lo wa pha chu transaction case awang bol lo di chu
nó sẽ chu mi sum pi mi bat la sa tieng le na aloma sum ki pi chu ke sa pi lo di pi lo ala mong mong e ti proof na dinga na so ki kai sanga ale enjo anan sei ja RBI in a phat sa zat percent na tin RBI na phat sa zat percent chu izana hoi si pen de ham repo rate reverse repo rate bank rate ai lo la hoi si pen chet khu RBI phat sa ni gelo ham kyang chi he new khat research ka bol jam ngai tin ka het khilo le hin 12% interest annually ham khada hi hiya chiwang hi ka sure po ya hello it's again hin saying 12% interest hui le bank ten customer ti alen na hiya na ai wanga RBI na phat sa adang kha chui pi ham ti le a phat sa bang ti pong e RBI phat sa hin te ka ti nomin a je su RBI na phat sa lo hi le chu to hi legally in aumin hi thelo ding hin example a credit card ho khala na credit card a chu thil na cho ta cho la khalang ni man ka he poi sing khat sing ni man ka he poi thil na cho timely payment na bola le ma chaum lo timely payment na bola wa le adin ken tu lai ten SBI credit card le ICICI Amazon credit card ka mangin na hecha ke chu tu chanin wang default ka hinai pon a phat chain ka pin ipi hiala ni khat let jong le 36% interest 36% per annum per month wang chui lo na chi chu ajo ka sei chui ta chu nangin nangma consent without any coercion thil kha chu agreement kha chu sign na bol ta bang he cho RBI chilaya bank a loan na la yang la chen chi terms and condition ki ji pa chu online akun I agree ki tium ve to ai chi phat la chen valid hi cho ai chi da chen na la the na proceed the ya like same way chi ta bang agreement ko i ma cha coercion lowa nangin nangma nup na ta na bol thil kha chu valid e ain wa RBI in a phal jat wang chu legally permissible hi ka ti chu chilai chana chi pa chu RBI fixed rate wang hi jat chat ham wang ka het lo pi RBI fixed rate tium lo pi RBI jong hi floating a chia na repo rate na repo rate reverse repo rate bank rate ti hi ki ha explain hong sounding in ahin la credit card company te hin na credit card banking and non banking sector ho hin na financial sector ho hin a bol the wale RBI na phat sa hin te tiong ka gelin na 36% 36% hi le chun thlakhanai jan ham hi chu het jeng di hin na hi chi kan don hi ke jong kong ki ven jema pha ham ka ti na ke chu silonga BA kan sim lai mi sum kan bat la khain tuition fee ding om lo zen sanga 10% kan ba khain api chu ha sama ma jengin nen la na 10% chu ka hin pe doin abanin combined defense service exam ka hin zi doin training academy a chen ding sum khat cham lovin in ko te sum mama 30,000 5% in ka hin bat la kinin 30,000 5% per interest per month hichilai khu ki ho ka in ka stipend ki tin na stipend chu 21,000 hin 21,000 hi la interest be tha sen ki pe zo nan te ka tin ai la training academy ka gal hun le 21,000 stipend a ki sang di chu sanga bo e ki pin ke ni lang chu na sata ka na bol hi toile interest khat cha ka na pe zo pon training ka hin chaya kum khat training chai nunga 30,000 5% interest a bona sumpi to a me to ka hin pi chu ana sathawin pun advance so min hin la kyong ki pa ta in nang za la hi to bang ta ki pa na to adang extra jong ka pi be ti khan ano min na ale tu hin society lang hal khat hun lu ni tin na 2025 ke so Delhi NCR election hi cha hin may khuzeng zungin nang jong intent nang jong candidate khan na hi na hi cha controversy tampi anomin aji chu hi controversy anom hi tu masangin puaron UPF spokesperson pa to kan ki hona jong halkhat highlight kana boltan hi chi to kisya hi itubang din muna no ma EPP controversial anomam nang ma kama panin mi piten a he digin halkhat hinseo chi Delhi a hi ZSP hi le
jilla hi le KSO hi le e ho CSO zo si hi philanthropic organization ta banga hin a kui pangjong le selfless ta e ma phat chom na ding I ma cham lo hin tua loitia tong ho yang khu amo personal gain ding I ma cham lo hin in langa ten ki bang lo hin ai cha chu e ke ho objective cha hi le khang tha te ho hi electioneering chi politics participation pa he neo khat educate bolding anu me tia chu nasata panani ki la hin abula I objective chu ani na chu in langa hi Delhi a hi velechun youth for change sita ta win of change sita ta ai lo le I ho society zo sia hi change si I ultimate ho institution ho coaching center ho hi velechun a root ahung ki pat na hi Delhi a khang tha lekha ani simhon kumizat nam khat planning an gel ho hi tua hi after decade or two practical a ground a mu theya hum pa hi Delhi hin impact ane e ho society ku ki zo te society hin tia chu khang tha ho educate na dinga chu hitabang participation hi bolungai ta kipang thu hin adang controversy thu lam leng thu tampi gingho hi ke chon pham I ke lo yang kho ka sa lo ji chun ka ha importance in ka ko hi aji chu life a chi ke le emily kai tabang yang ki lo ya chu ale nang zong na naumin president na tiet kum zong a hin kum dangin 2024 kumin kum chanin na student organization dang ho so pidang dang ho zong invite na bol ziwin keita zong ZSP Delhi and NCR branch minin volleyball kahung ki chemin ka timu to aile ningkum hin keso sports annual sports na kathange sports hin opening ceremony a guest of honor in Kovin kagachin hinla kumdang to ki balong na khat chui pham ti le koi macha student organization dang koi macha ki ko ta lo na ichi iti dana hi tan na hin bolo ham effect chu unau kitia unau student union kitia khatum hiya ai cha hi e ho hi akui society community hi jong le a tribe wise ayang hi velechun single stakeholder hi lo cho chichunga chu ZSP kawa le jolanga welfare ham elo le GSO na kawa le gangte a welfare organization hom khachin ki ho jong team ni pi po eta problem sim chu organization khat le nium hi cho ai chi phara chu a handle ha wale a ki chip no mu jong le te ka ba Delhi a ku sports ma le a venga ki hom tho hin munil ka venga chu te ka banga chu team gate o ma le ai chi lai chu irrespective of their tribe participate tho hin a venga chu nya thima ka seidan chu venga khu team nga ki pia le ai cha khu zo speaking jong gangte speaking jong wife speaking jong thado speaking yang abon wa khu tia kho a venga team a khu jaw tho hi ja chu a tribe hi ho ma le welfare langa organization ho jang team a thum be le Delhi a population cho tam walin team 32 hi cho 5 days a league system a cho ki zo men ji talo cho chi a cho ningkuma ho chun a ha sabi asi eti ani bol lo hin KGS ka hi chunga cho hi le SSPP te lo hi adang si hi unau student organization ho hi abon cha ke so in thila gonjang la mo na gonjang le ki chi jal hi ja chu iki hitia iki gop thei tho le bolo hi te a chu team a ki pi le adang zo si cha pangin ama ho cha pan lo thu ya na dang ho cha pa ai le na mang si unaw na hin sei khazamin abanin SSPP te na hin sei khazamin hi chi hi itobang relation anom ham unaw te ki unaw hung ki ti hi tu masang ichi detol pu party to hin ki boy masangun jong unaw ti khat Delhi unaw ipiam khat nu meite pol ham ipiam khat hi unaw din munin anaki pokhai na abana MTFD hung piang do ham ti khazaw min hichi to na ina hin sei unaw na unaw student ham ipiam khat chu hichi chung cha khal khat mi pi ten an he diwin hin hil chen temo ke jong ke so
kanapan jing cho 11 years tabang hi ke so Delhi a hi hoita participate kanane ai wanga GS tu chu responsibility sang zo intin boilai ta hi ja cho hoita thoroughly research ka bol intin ei ho hi ibuinau hi conflict of interest ya nomenclature hi ke ha bui lo cho ami pi ho hi ai chi chu alam kai ho amo ho conflict of interest pa hi ya ibuinau hi par bunga buina ho vel chu unaute ho zo si ani ki thuwa i SSPP jong ZSF hita ta da cha dang zo si ZSP yang abon cha kya panga student leader tampi yang hi lokap a new ma Delhi a ai cho yang chu ki he a ke ho ke to president former president pauza khu goite chu extremist ai lo la supremacist dana narrative kisim hi false ai lo le isumin sinum ho na sei bo chu aji chu chichunga chu ipizia KSO Delhi chun kuki zo chu kipam ha mi tile ke hon ka chi piu chu in langa hi KZC au ma atam join apam ta wa hi le in langa hi a narrative a chu kuki zo ki ti diu Delhi a kuki zo mi mala ki ti ding chu in langa to ki to khadi bolo nga ye ki ti cho in langa chun zo bo se ham kha chu hat le Delhi a yang chu ki oppose lo di chu zo ki ti ai lo le ipiam kha XYZ ki ti te ti yang le XYZ ki ti du chu kholo ain bo main concern was media person hodoi ki mutu pha le in lang to Delhi a chu narrative cha ki ba ngai kuki zo manuwal I hong kuki zo man diu hi chule a kuki chu political history ta to a present scenario a political mileage sang nei history jang nei tia chu idin munu chu kuki a chun cha zodiam kiti hi ami pi tam pi da lo pi che organization unau organization ho tam pi jang bon cha like one or two exception adang si chu ki kilung to chada ki bol hi ai chu ke ho leadership in kapu mo danova ki sei hi di lo chu thil het team lo ji Iti he a leadership lang si dam. MTFD hi le 3 bills chunga chu tribal ho to ki thu ngai tribal pumpi ki thu ngai tia MTFD ani ki phut hiya is I be teu na go ho yang pan ja chu atu chunga hi ei ho issue bo kuki hat lo tai hung thi je wa chu ai chi je da chu MTFD platform chun I ho thu bo hi ki sei ding chu suitable appropriate platform hi poi chang chu another factor abale chun main concern was in langa narrative to chun chilanga narrative iki ko na paw yong ki ba sa ute ki ti Misi tua student union lang ni hin sei le nang general secretary na ni lai na so bipa pauza khu present hi lai pauza khu guite hin thado speaking siamsin polpi azong amin chu ke pon guite mama khari le kilomin na siamsin polpi le SSPP le KSO two different organization president board guite ani ni ba guite khat thado speaking in KSO president atu guite khat pa paite speaking in SSPP atu ani ba kitu lo ti khan hi anaum khai na na ki za khain chi personal personal enmity dana la ji ai lo pi chu political class ho hin they have conflict of interest and I interest dung ju wai mi pi hi manipulate a ball blackmail a ball ei hoi ki tu mo sa gu doi cho chi mi pin a het thim lo cho amin name parsia chu it doesn't matter to the people what matters is their rights their freedom achanding dolu achanding ho hi amo hin ne le cha nei lo jingan sonding nei lo ho chun mizo kiti jong la kholo kuki kiti jong la kholo ho a concern a panglo ho hi political class on amo conflict of interest I blackmail a ball hi cho ai chi pa hi mi pin a het thim thailo he che kan se lo na hina aphung kala na hi lo wa ki khen thei lo hi danu na akibang thakani hi danu thil neu cha chai ki khen tel ki go te di danu kan se na hin na aba le mang chi nang general secretary na hi line na pauzo khup to rally tampi organization ki bolin na hichi jantar mantar rally organize ki bol ji hi ipya process
mi pi in lang hon an he na di ven na aji chu jantar mantar hi protest na ding mun mo mo government jong earmark a bol khan hin ida bang organize hum ki bol hin dinga koi koi ki mu pi nga ya plan na bol wa le hi lo thing te ham ti kho hin hal khan highlight hin bolo na sei jong le ka gong hut hut go e kamit ko thu liu he chilai a chu to ai kong thau do pan pan he khát về protest bol na dinga khu 3 nights lang ki boi cho 3 4 nights ki boi ji ke ho chunga cho press conference sang nga ve lang ki bol protest sang chu sagi get lang ve ki bol ka lal ji dan dan chu aji chu a process che hiya le chun application na ji ding parliament street a police commissioner pa khuna ai chipa koma ko lekha na setting 7 days na ngading after 7 days there are high chances that he will reject your application ai chipa cho a reject na lo dinga ki bui pi ki ji aji chu mail hi ho chun state ane hiya pressure and pi ji bol sa hi win hi ti kha ti an ti de amei cheung ki kumding mla ho chilanga kui kui ham chu mail hi ho ti kui ti alung hlei lo wala bol sa hi win tia chu ki ding I ho langa ko na yang kuyam khat chun am ho interest to kha dinga la bol hi win an ti ki ding pressure sanga sang abale permission na in mu jong le water bottle transport sound system imazau si chu ki bui pi ki 4 5 nights so phata ki muji lo chu chu process ale ichi na sele na aban hal khan hin ha beleng mi pi te jong thase bum ma hung ji na la yuti na ho boy dan het halowa ale na mang ichi ita organize khan na hin bol te ngule a hasan na ho a process permission la na hasan na ho thu chomi ta le khatve protest rally ki bol na hi case hote na sumla paisa to bang na sian jiwa 3.5 lakhs so to bang ki seng ji ana aji chu a halu na pen hi sound system aban la ki ho hin projector ho khu alin screen ho khu cho khu la man tam cho sound system to cha cho halu ji ai wangai ki ho hin victim ho ai akhut kitan ho alu kitan ho kisu gan thein ho cho cha cho kal ha go jiu la het jiu ni vei thum vei ka try yo ka tun do wa ka mu le police on chin o mu wa la pe pe na nga di heti phala ka nga ki jiu ai cha cho halu cho ni vei thum vei cho tam pi ka sen ale hitia jantar mantar a protest hum ki nei hi na it chana impact ania ne he nam national media zo si hung ji chula chipa le chen ai wanga a chai na langa wang chu a chai ki ho ka tam ki chai langu wa wang chu national media ho yang hung thanum be ta lo pi chu aji chu pressure ji jang hi mei thei aba le ei ngai na ta ho yang chen nang ho na leader ho jang farm ta ding lo aba le ati pham a political I khat cho min I thi dan ho cho mail si ja cha mo pu na wanga internal matters ho new an hian no le a chaina langa chu pham lal jong ki saw hi di ya I ko le mi ni ham hung ji ai chang chu youtuber ho hung ji a chaina youtuber langa wang ka se ki got chen youtuber ho new cha na mobile ho video to ke jong kaung retire ma sein khat ve kaung in hi cha chun nob ka sa lo jen mask ki bolin second time kaung retire zo in a eula ka pangin na che anom na kha zo min ki su to na khat plus mi itam lai chana aim pick lien khat jong hin na che a ki bol thei jing hi le chu phading hin la to ana se banga lam kai te isung thu mi nei het tiang le khanin protest na ding adang organization dang khanin a protest su pom loading a pom lo keu se ahung lo keu se lo wa chi dem na press release hong ki so kit na lai ding ti ho hi to bang bep se hi win khanin I chanin tui bottle to bang na tui bottle chu filter apa na tui la do di a filter a bottle a to chu a home anom dina hi cho to bang bep nam hi win pon wang chu zin ai le tu hin inam bi din mun hina popular government ki form ding day lo in Delhi azong protest in a bol khatawin lam ka zong popular government
formation ding de lo na zia protest bolding atiule koi ham khat power choi te hin azad da zievin popular government formation lang hital de lo na hitalowin expedite political solution ti khanin a bol zovin hisi population hisi popular government ahin join vapat elected and selected MLA te na hin join vapana ipi ki hiel naw manamuam chi critical assessment ki bolle two aspect of the hi cho khat hi three first abula parai hung ki vai hom dan pau hi ma own interest i pursue plus a district wise hitata a tribe wise interest pau hi conflicting interest in yo my interest in pursue ji wa hi tunia popular government a ki form hi I was not surprised aji chu SO extension aung ki bola manipul integrity zao ai chi aung zao theina ji chu i ho ka ki gin mo na ki ta san to lo na ji a chu ki resign nom lo chi chung ki pan tham tu nia popular government ki form ding hi ki surprise poi a khat na chu ani na chu chi i be te ho na go ho zong hin popular government hi ani form hi lew han it could be totally different scenario and we could be in a disadvantaged position ai chi je da jang chu langa bul a root ong di lo pha ra chu hi chi jang chu factor hung hi ki na second na dinga he ai wanga chu amo in amo interest pa an ha pursue wa le popular government chani ki jaw hi le I ho dinga hi ha set na tamin ti jang hi point pi ho yang hi to some extent di ka sa thowa ai wanga chu alang khat a group khat sei kit di kit jang hi ki resign te hi jong le popular government na hin ki jaw da hen lang state le mani central government hi chom khat hi pressure ki pile ipan khom tu chat wale hi chi jong chu abul lang chani di te hi yang le adi na chang o me ti hi like 3 point chi assessment pa hi ki bol hi apon a hi I chan ham wang adi e ka ti chu ke to na sei chiang la last na pen hi hui thu ka ti no min na which depends okay ki resign lo ba government azaw lo di ti chu who is government government is only BJP adang te government lai lo ba government ki ti hi Indian political system ma only the party who is having the highest elected person first past the poll na system hi win it's all a form bo hin KPA te Congress te du da JDU koi ham hon government formation aka zawlo du he people se mile ka hitave ti chu khet na excuse yang ni thau cho excuse it yeah vastly it's merely an excuse ki thim chan na dinga ki sei ya chi chu ile mi pia ko na jong ai lo leader wa ko na ki za chu ki sei ya member a ki resign lo wa popular government ki form a ki oppose ki ti cho like yeah khat lo valid point hi be lo ale nang zong pauza khup to anaki thu ma man hin na ama abanin civil society organization langa jong ki pe ma man hin abanin legal background nang jong nan hin aile tua hina igam sungwa people's movement ti khan hi ki panding hitale prerequisite ti dam na apoi mo ma san hen hi EPP hidam chi sang a hi neu khat igen thei be pha no lehin hungum thei diam chu ke poi wanga ipan khom ngai interest o hi compromise si bol ngai aji chu district wise a interest achum tribe wise a interest achum personal a interest achum chi interest pursue bol zo siu hi compromise in bolova igen thei wal tawe tia humble tai hung khom ungai hi hi chi hi seile du thu sam ki sei thado pa wa du thu sam ki sei like dream tabang pipe dream yati ho khuchi tabang a khum jin tin ai nga that is necessary hichi I movement to kisaya hi su group ten lead hin bol jung hi phading an na gelam ai lawale su group te hi da jeng hen lang mi pin umin da jing han su ho hi
da jing han nang ma mu da na mang hang sentence hi jong it su group te hi itana no pha na mon movement to kisaya inexplicable sei thei lo li wa no pha mi pi head in hal kha highlights in bol aji chu chi market of economic market monopolizable cho controllable cho ama ho lung thei lo wa cho koi machan entrepreneurship business sustain jo lo cho market competition thei lo cho ai chi market monopolizable ja hi idea market of ideas ang hi monopolizable ki cho ji chu nang bong chu sumna nia le ke chu lekha niaw khat he ka hiya le chapang lekha he dang ho yang chu sumna pi ham i piam khat na bola nang ma wimson fancy sa na chalo sa thei cho aban le scholar tam ta le lekha thim tam ta bureaucrat tam ta ho yang hi chi political class ai lo le ama ho monopolize bol ho the monopoly hi ai chi pa hi trap a bait hiu cho ai chi pa hi ania hi both economic market and market of ideas si ato pa pha ro wai phut ke ha mo mo abana mi pi te jong amau de dana control na mi koi pi mecha tian jong public ki he movement thim lo political class ho am ho monopolize bol ho hin blackmail i bole emotional i bole ti hi ki he thim theilo e ho buina chu cookie zomi ki ti jeng ai chia sunglanga annexus pa hi ki man to theilo na ki pang khom thei ki lo amo sei chu ei tam ki written agreement ni body popular government ni form diu hetel ei atina ta san in adi poi ti jong la amin than nom ja sei he social media sensation hi nom ja sei he ama personal interest he ai tia chu demonize ang bol pha le chun ei jong ni tha chao ima cha ki sei nom lo i pi ei ma pha in sung ki vet di ta ki chim ji cho chi pa le chun kui ma cha chu advocacy pa chu thei lo cho ken jong tu chana ka mu danin chi su group te hi ita sapuma ki sei dile WBC white blood cells to wen ka mu na white blood cells in the wrong side in the wrong way ti dingam chi viewers on an hen divin ita sa ithi sanu hi chini red blood cells ithi asan pa le white blood cell ithi akang zong aumin cha akang pa na to ko hele nan na hong lu ding ita sa nan na hong lu ding aum tiang le isi white blood cell in ana do dal ji hin na su group te to kain te ka na hoile su group te hi ita sa WBC to bangaw mo ay wanga thil pha pha ho do wa a se ho khu do lo to bangin ka muin iji ka seilon hoi pham tele igam sunga hin khan to macha na the mo mong pon to na in na sel na se bangin Delhi context ka sei ha hitabanga question hin bol thei again sa thilkhat welfare scheme hami pham transparency accountability advocate hin bol ho chu CSO ta ba yang lut thei lo cho I'm not speaking in the context of Delhi ai wanga hi hui lai hi jong le ai chi pa chu narrative ong ki sima te ka ba nang bang chu tu hin cookie pi president na tet gu ta ya ai chi sepei an tiri cho nan dei lo ho na lut sa nom lo ho chun sepei officer hin sepei rules ta banga vayan hom de ti ta bang narrative asima le people are very vulnerable and then they fall into that trap chi cho ta san ju cho chi cho CBI ho ta banga hi chi monopolize bol ho ya thima thim cho chi narrative sim hi ke dia hoi la ke lam kai na siam half pension half crack na full pension full crack akeng to chi kita ta na ngol hitai ti jong hi ha comments ha la do min kho ka sapon na ke cái dòng hí achapang ai lo le pau za khup chu a comment tame ti tabang nobody is perfect ETS sei ham sanga hi EPS sei ham poimo cho ông nan chu chu instant sa ka sei hi khat bang chu na dei lo na ding na seya la cha tamatam choi wanga cha poimo pen chu mi pia ding a sei ham mi pia ding a bolam mi pi phachum dia ma thu seya ko na chu chi pa chu ki attention api sa ji lo chu like a divert jiu ta cha bang kom le lam ja thang thu se jong hu di ji ding hin na khat te hin permission appeal lo wala public rally jong thelo ti chan khat hi a hi na chang khat jong om zin ke hin ka gel teng le igam sung wa hi khan to macha naum thelo igam sung adin
igam sungi ti tiang le igam hilo ham pen hu lam ka context sa seji tena thang gim ne lang i ka phajong ka pha kapon kapum he lo hin lam ka context awang hin entrepreneurship hi atha samma main ai ba atha samiti wang hi aum ve khan min na ai le ipija atha samha miti le koi ham khan in pyam khan hin bol ki go le love letter pai di na love letter ti chu ngai lu na letter hi loin sum demand na letter ni join narrative sim lang hon hal khat ahin su to le wa love letter ki ti thu hin hitia hi sum ki don sum le pai ki don in building sa ki go khanom le min building asa chu salon hi ja lo na la hi lam helo wa ta sum ki demand pai ti ho khan hi te na jingin hi cho hi aboi mama gamsunga gamle nam khan to na dal ti kan hin abanin I gamsung wa contract na khat e mi le mi pi te phat chom ni ka thil khana hungu ma hi le khat ama ho ma main amin jong pha daw din ama ho ma mai na kilavin ale akilaw ku alang khana hin nala ta nga la kho poi a quality hoi ben hin si mu le phading a tam zo ne ki numin bol lo sanga te ki bolin na thal ngum zin na thal choi ho la yang hi history hi ta tu present a yang hi nam ngai na ta ki ta pang mi ka ha he tho cho risk yang la organization a yang nam interest a hi ti boliu hi tia na sata pressure pia pa advocate bola pang thwa chi hi ama ho wang hin gel theu hen lang entrepreneurship business hoi market economy market competition pawang hi free market hin hi sa ulewang chu I ho hi I problem penu hi poverty hi a chipa hi address I bol theu wa la chun namdang honi gin jing liu chu I gamsung hi khan to ma cha na le na ne le cha hol na daw nop ding hin adin lampi khana hung ki bowling tiang le lampi hi kisiem alulang hung ki pana atolang a hlun masanga alulang kiseta ti ho veli na hi cho to bang din mun hi ben gari hoi tam ta taumin lampi gari hoi lai na thei hi lo na abanin civic sense zong I thasama ma win ning kum lang go hung zu chun tui bo ma zara dustbin ho tam ta hung long than biziam ti le ni na pai tiang le chung langa ga pai thau na chung la pa ga pai thau chu tui hung lon su le che dustbin ho zo se e ki tha zo se hin tui bong nan sei le tui bong wang hi kalung thima ka po na ta kha chang to nan sei drainage system hi chi wang hi concern authorities so ko mang se lekha kan ji a deputy commissioner ko mayang ka ji a local MLA ko mayang ka ji a tu chana hi address hi lo hi ya we will see like necessary action solution theina dinga wang chu abana hi pursue ke bol le ka ti chu organization khat mina na chiwang gang chala sim da tu chung win rainy guzu ka hi a sim lo wale hello chapang ho khun a market a disrupt khu thu chum hi tale school chapang ho kho chi pha lehin akyang ko ho wa ki choi thowa chiu cho tui bung bazar ka hi ai ti chu aniu lam khalang asa lang khu market om wanga chilang anoi lang hi noi lang pe para tolbung kangwai lang para khu bazar chung lang pe ga kai di khu ha sa hi cho yang sit na imacha lo ai wanga a center dom chu tui bung hin thin neu khat drainage system ho ai ding wanga market hi ren lawal hin again thei tam hi cho go zu ale bazar kai ho ang kai thei lo yang school kai ho ang boy jing ki ti chu kin concern authorities wa in hui langa vet hom ka ti ka za chalo ham ka ti cho chi pa hi kalung khoi tan khat hi cho chi su hi e gamu hi sim phade tamin hin la a drop of water make an ocean ti tuma hi lo wale the journey of 1,000 miles begin with a single step na gam thata thain ni azong step khana hung ki panding hin I bol the chen bol cheutin che ni ki hona anangai la hon zong dustbin paina ding mun au min hi gamba I chen lam zo sia responsible person hi na khana mo po na nei pi thing khat na grown up person khat hin do la gari thai tiang le ne thei ne na lampia
asu theng de nai government nai te mo pail hala loading abale ni pai ding tiang zon le phata pa ya a hi ding ho to district council ho koi hom dustbin po ho ama ho thua pai ding hilam ho designated location khana newin icho hi halkhat civic sense nei do mutin khuti lawai le ei le e ki tha khum ta bang hung hi du hin na ai le mang iki ho na ho ang south thim tan abula panin litigation lang na nu pa ki ka ki to lo ho ai lo le sumle pai percentage interest a ki barsa ho ti le civil society organization lang ho su group lang ho nambi movement ho aban bani hin se na a chaina ding in it's ho concluding remarks to bangin nangin nang ma pana na hab benom na se benom le mi pite apana mi pite na vai la nom na viewers on vai la nom ti concluding remarks in bolo I het taloi iti jang hilo a hin ipu na dia a phachum dinga igin chan ho chu ki sei a hin ei sanga chinga thim ai lo le i malam zo sia a he jong atamin a sei nom lo ji jong hin tin ai lo le ipiam challenges so hi a face ngap lo yang hin tin ipu na ta lo ji a chu I sei hu hin sei khilo ma le ki thim oi tin na sei banga chu mi pi ho jang wang hin civic sense ta neu khat political education yang wang hi neu khat I nei wa I leader ho hi accountable transparency om na dinga hi aninga neu cha hi jong la panila owa ching thei ta I pursue dio hi I gam khan to na dile I gam hu na ding I ma zo sia thil phachum ta he ki pau me mang pat na phat man lutan ben Gamsung adin thil tam ta thil phat chom tam tai kyowin viewers o zo se chi ka kyo naw na ngai thaw zo se na bonun chi bai le mang pha thank you mon